Teraz tam Manieno bude. No, teraz krič, poď tu. Manieno, prídeš domu. Manieno príde domu. Ja te čekám. A tebe čakám. Ešte co mám povedať? Ešte co jej povíš? A tebe čakám. Tu sa otoč. Opýtaj, či Maťo príde domu. Nebuchaj, bo nebude čúc. Papo. Bez. Nevidím. Nevidíš? Len útor, ja ti doraz ukážem. Tu nit Mariena, neuvidíš ju, bo tu Mariena nit. Maťo. No a povedz, jak baba kradla, jak si kradnú kvitky. Teraz sa otoč, autor, jak kradneš Povedz kvitky. Manieno, ja me kradni. Tebe buba. Tebe buba. Ide bubac. No, dobre. A teraz zašpívaj Palalate. Ešte raz. Ešte raz na to. Nie šumne. Dobre. A teraz útor všetko, jak kradneš. Ty kradneš kvitky? Nie. A kto? Baba kaneki. A gdzie chodzi kradnúť kvitky, baba? Potýra. Policia? Babu vekne policia. A co z ňu zrobi policia z babu? Co zrobi z babu policia? Nie. A to gdzie chodzi kradnúť? To je na váhal. Gdzie...